algon ki Muhammad Shifau algon do funders ki shamen to la ma kenno algon mi saada haro kurim fishing en dirilo me enna mi to Raiumandhoo kæveni ko gende me ha darin libi mikologa men den gina dos mikologa mi aslo heda kurana algon ki ijtima mi huriya kame gule mi he gaisiya ton dekene gotuga me ha vetu di me dosta ka badafa midiya gaganda ka fassar do terega me rashaki bodete taraggi muhimmo kandette he kuri gosutar kare misake fena narodama karantu mingos baaru kandette he kuriyaddiya den algon ummida ki mikanda na hutmanne ti kuriyaddiyon gaganda ka me narodama ka masekke me rashuk mene 90% nimifa beenuwa huriha wasilat take mikola genes material as hamekan beenuwani quran ataka plant take egoto ehmi gaganda ka maseke kureyakam wanya hafte du terege mina fena nardama complete korave halatu gamini en algon ummida ki mi kuriyam midiya masekketta huttu menne mihar huttifa masekketta kondinu kon kuriyaddiyo